ท่านบังโรบิรัมรองหางอภันเกสิรวงมูเอลปีสกราลองลูปัทานังนิลุปุสิรัดเกหังKarbi Farmer Association na song ningkan kri siarta songa mahang ketek katalon Cleared up SNRP ninilo hem chibang meden Kardom Karbi Prime tumalong penelisami raniti mungpi nona joikha birta angton pen Hamren constituency ka parlo amlong apam kramsa arong kido sirwomu LP school lo thanbang robiram ronghang asai chiklem pa mimilet pusi rongarat pen akoy bipon Lasila pusona lo thanbang ke bangso school pen terek wek nang chipusi amlong apam kramsa arongarat pen kachuning rialapthi nilituma pherang kyang nok nang pachini don Thanbang ronghang asangho bangso school along pena anikam dolo lokithan Bong sitami hadak aratum aninga pon ke phopia jok lasona thanbang nitum nang nilu pusi SMC ame phupen danglok rong aratum anta pachini Perangkia tumating no rong aratum pen ke thana tengke bangso thanbang school have bench next table away Storkar pen isklara jekila japan appointe sayamo nangkileta neliphan ridak mate signature ponpo nelike jatta chini ne pusi school managing committee president penajok ningje Lapen school bangsita lo thanthe adon dampo kobecho damchot Ostomara phan lokithan jikali mobile pen film si paklang thaprong titiputa akoi pipon Lasila pusona thanbanga phan Karbi Anglong Autonomous Council Education Department atum Prabjin pen sliding asonte messenger Langli kebang we ko bang sikiong no he kebang we sikiong ki ro thora tumta student ke dag do si langli kebang we pen yok si kachali tumta ho kai dala Tenang itu nasi than bang pilo puinan ke bang kurungi mane la kelar sige meji pulo ni so than bang nang kelar kon pe pulo tela da kusumara tumta lusan uji Ya so skora putar ding dige nili metanga kini munde athela master bang so mehang lekam wara masih nili ya ton hormi dang yi chinde athe ametang si nili suhi hedi ngan kola ke sarkar pen kara ba hormi sita ala metang oleh da ko tela hai kapan kadro ga biri kan ka ta metang sakro nali panang parjuje malah teacher ga teacher ro beram lo ha nar saur laga ya hamren rong singa hamren cingda tao master bang sija semer ke chok chile silai ke ben dex lai ta non isi da we tibur de isi da we la ke chilang ta khang yang le Tela bang so sekolong la kram sarong pangrum pet pen sumar bang anda poda ini toy dun pote tu ter ke lada ke tonu sumar penge bang thong ke phi ke di hai hem pen bang po re ti tam ho de the ke the kang long ke ta bang hem se ki bor school hem ang we school hem pang ke ni li tam ni nat lang pon ha hem pen ni li pu re ti tam ho de the kang long ke nang ni lo la bang e ani ko taxi ki ti nang po am na smartum ane thegang me det ponon ki do anta a smartum ge nang dun lo sita thegang we than ba than te bang po ki pine pili ma hu si paklang rong pu ban ha kemeng than Hamren pen nilituma pherang ke hundor krope nang kilo birta Matijong ni phai trokarni Farmers Growth Center Difualong Karbi Farmers Association tinku arwatom asonga mahangke thek ningkan kre sikele mahangke thekarni mesen pen kataron pona berta cut news asa hemalong berta nang pale Ada por phai sirke ba por kef amai phu tingkuing tipen songa lama pangjar ponlo puthot rat amepi paman pon Maya long Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang aphan doctorate degree kilong tuna puthak Tuliram Ronghang aphan karjo parpon Apithu songa mahangki thekarni katalon pon songa phan kapanong ahim setami Dr. Tuliram Ronghang aldeng pen pangthan pon Maya long kachotiki pen ale kilong KFA atum kachotiki ara daphan kirapji Karbi Anglong Autonomous Council pen ason kachotiki ponji asona mong tractor pen chenglok lang ao kapangreng inki o kapangreng lahai huya son Dr. Tuliram Ronghang pen mesen alam than pon
Labang so maya long EM Mongor Singh Timung, EM Prodip Dipusa, EMAC Richard Togbi, MAC Ram Singh Timung, Karbi Language Board Chairman Long Singh Terong, Jakas Chairman Khor Singh Terong, Advisor Lun Se Timung, KFA Mai Puting Kuingti, Secretary Solong Singh Rong Pian Parta, KFA Klempang Pubang Pila Pen, KFA Ahin Pen Arwatom Chetong Don. Increase the Karbi Farmer Association tu nong i kapajir la base farmer ane kati pen ane hangal li ngepede hek abang kuat ngotan si nong pondok si abang ke uwe ke ebe uwe lo bipon lo la per ya homa biri aben parau yang kong la per ala li pangreng pen asu pitibi mane ke ai kurlong senior roket ada ai kurlong roket lemom lo biji ke koles long kala sakti to lah sakti dah asam si ke pangreng sui minuda bangke sari pen nang okapa pangreng pen minuda bangke la iki oka pangreng pen lai si pinya ala ko masin no bidon la pen ni pandana dan bang pen kan sampai season pada sampo aman pen nang ni la pen ni kan si ini di pandana dalam ini pangruket pen apa mais kapuk si memang ta nil tumpino la nil tumpino je kefe longle allotment bang nil thona pinai ko alang le la su allotment bang nil thona pipu bisne silo la pen ke la su nil thona nil thona office building nil thona second agenda dulu office building bang nil thona pinai ba alang ni sitabe la kana silo je isi no sel nil thona papas ko la bang ke nil thona je kefe permanent office building la pen ka ko isi nilitung ningkaro magaja nilitung best farmers ebat banyak company pia kan banyak company pio masuk i pia long alang di sitame nilitung penangan lamcang si pio ya fisari katiki tum andoan pan sitame penang mama fisari katiki alang di tum han sitame ki joy pen sitame fisari teng pon ko si alang litung kuno tupi po lapen ke o asu sitame ki joy pen ipo ko salang ni lapen si kitika apala chota kalilang inki pareng pen inki pareng mata alang ni pena an famar mama terserah famar pas sitame alang ni kadang ko stasi pen sitame terserah kita story ko si alang ni lapen sepi aku lapen ke ini litung best farmers eba di pilong sitame la kemari tok bihan sitame alang ni phang personally ta ke hang do lapen ke rajan bi hang personally ta ke hang do lapen alang ni autonomous council pada kenang rabi ke lapen itu kasi we arong mama we kati kipan tumhan sitame alang ni autonomous council sitame sakasi sar sitame alang ni tumrak Tik, nasa posi kung isiabar saya kerap hekjia pangkuga. Ison pakai klaim naik korti amat aruarin dame seng damo, upen ke itu seng damo, lapen pini ta bas tom ki lo, ini tu marmu terang kan, dak itu high awareness program mangkar ini dunjia pan sini di dalam Japon lo, dan sini itu pakai neng klarsap, neng samjin pensi, alang itu nang Japon alang itu neng tepon pig lo, ipang Anso se West Karbi ang long stame nilihin penta me Karbi farmer sai chuti kia song rara tu phan kirapon mesen ken kia kirapon be ali padut hekje phan panchat West Karbi Anglong Jinthong Patikin Dok Senar Arong Amikar Kalitang Sarthe Senar Lapen Kare Hanse Piasopi Clear Dap Senar Pi Matizong Niphai Pliar ni pen Hemwang Vedet Pusi Kat News Asa Hemala Birtanang Pali Ahema sorpen bir tanang pacinya teng pulote astupi ke mondir si kardom lapen kacalita ington etsi hempen hongki barta komoa bon sitame matijong niphai pliar niabang hongki bar pen non puanta hemnang chilele dera joini apia potom kamatha kisung thektik pensi dolo lapen theglong abang aling sita apia potma phan pachini jia phan tuning report pado non malam sopar phan birdamu ington iksina Why is it so hard to find sunglasses and frame discipline fit me well? Where can I find my perfect fit? You have such kind of thought in your mind? Well, worry no more.
Visit Vision Health Optica, where you would find varieties of sunglasses and frames that fit on you. And also, you could consult with your optical doctor who are available every day from 4 p.m. to 6 p.m. Near Joycing Doloy Auditorium Hall, D4 782460. Hurry! More information call 8638189615. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাই দি ৱেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Nali tum ajo filo dowai daru kilong kasik sak doma. Do pulo tangte non pen ke ma thanang nilo. Alon medical store. Ke cheng si karbiang bong pen kang pucheng pharmacy. Labang so pharmacy la ke 24/7 ing pulo. Lapen ajada dowai le nang ji sita ladak longpon ekji. Lapen kilong lia dowai nang ji pulo te order pikang lote prapjin pen longpon ekji. Lasi Difu Medical College and Hospital opposite Alon Medicare Store along nali tumta humri ignore. An sose kachini jia phan la abel ki pia number along humri iktame. Dhena mopit puthot birta along wangthulong. Chokiola Indoor Stadium along Karbi side to Tikiaso, Mate Karbi Farmers Association, Ingdeng Crazy, Stong Amhanki take Catalan Pona Berta Peranki Pitor Teron Pen, Kat News Hemala, Berta Napali. Farming is not just a job, it's a way of life what TP and Ponsi. Ingdeng Crazy Karbi Farmers Association asong Amhanki take Arni Catalan along, Maya TP and Ponlo. Nilip Democratic Forum Amepu Sujit Timung Pen Kacharipon Amayalo, Deputy Director of Agriculture Insurance Marketing Rajan Phangcho, KFA ABD Sir Rajesh Tiso, HTL Amepu Saising Rongpi, KFA Tirpi Amepu Avinas Ronghang, KFA Chunbang Amarjit Timung Atum Chetong Dorenti. Ingdeng Krisi Pini Karbi Farmers Association Mate Karbi Sai Chutika Song Juntula Nikan Krisi Apong Kichok. Specially lagi ni tumke itum Karbi, baik itum Karbi khai tumke khai tumke, ho kusal pen kisal tuan seme cudiki cuphejo, de kapen sebang bo. Bon seme non akai ke langsung aja specially itum kacudiki data khai tum pan, bacing thulje pan. Swa state pen punon, ba council pen punon, itu maling tum pan ke cing thul pan pan scheme la pen fan dupik. Bon seme lasu along. Iltum Karbi asu tunge penanian ta ke long le tum do lang. Lepen kacing le tum do lang. La support sin iltum Karbi sai chutki asong aphan ba Karbi sai chutki atong aphan. Isia ke jakong hi ponji lepen kerap hi ponji aphan si keram tan 2010 anikan mahang patik monot December 6 arni. Lepen pining anikan tadi batai hong crazy ban anikan crazy ke chok. Tindak dil nile bahawalong naki bilong iltum ningarong lo. Lepen dak nilip hawal seme amek nang prang benang citudun pindak tom ongdong omluk nang cipikin tum Karbi Farmer Station tum keme ke klempon mesen pun ke alang tum keklong sin tum kroilo. Lepen nil tum Karbi Farmer Station hin pen pinidak nilip arada phan ke panon tekan lepen ke putkan lepen ke pen khala pen ke ceram sikalo. Je ili tum konsil tum phan lepen sorkar tum phan jokha ke pin pen kacing thul ponji kacutukia hin pensi kecipa plang ponji fansi nilitum Karbi Farmation hoi pen bidil pen jakong dan semitum cerap. Lapen anparta KFA arim kidoan laki West Karbi Anglong East Karbi Anglong atau kan kido sai chutiki ara ratop chetong dunsi me sen pen pacun po. Karbi Anglong Labor Union atir piat tumpen matijong trokarni India Prime Minister Phan Panongsi Dipu Deputy Commissioner Ardeng Memorandum kapajirda. Karbi Anglong Autonomous Council along Labor atuma phanta isi Labor Department biponangji. Lapen Labor atuma phan ason our side biponangji pupensi bangso memorandum alu along peklang ponlo. Ili tuma ke hang ke mangateng
Karbi Anglong dak council kachari lapen kadowe head of the department CM Benchenglok EM MP MLA kadowe tan itumla Karbi Anglong lebar asu mate kachongda det atuma phan kadogawe develop ponja phan ason abar saikiti ponja phan nili Karbi Anglong lebar association a president central committee a president pensi nili pini klar dak pen ansu de kewang gilang 2022 aning kan dan sita meni tumphan dak council kachari atum nili tumphan nang kelang ponja phan Karbi khege kiduk det posi ansu de kepa frang ponja phan alang litum nili tumphan kadok we nang ke bori pinang yalang litum nong sia adai todo lapen itum akena son an itum training center lapen sub branch tamen itum non kewang gilang an itum all Karbi Anglong itum atok ano labang sub branch tamen itum kangku ponja phansi nili pini klar dakpen nili central committee of president pensi nili luang salam the jai lola si pini kewang dak kewang nangkok deputy commissioner office along nitum labang som memorandum ki pidam athepi alam ke lahano la sikado we Karbi Anglong arat tuman kapachini alam theke non kiwang jilangan anso si kichisik pon thegya phansili tum iritum chisik ding ban tonang ko pini klada panili lam thek ado we phanta pansi pajut kalo Karbi Anglong arata phananta 244 article nilitum hangpon labor right la nilitum ta fundamental duty claim lasila fundamental duty ke claim atum an ke keche hangdun a right du lasi 244A ke hang a right ta nilitum du pima nilitum citizenship paka la pente dokumen oke la so pendet nilitum Karbi Anglong labor union pen patir pi ponsi council along sitame di labor department wanangji la pente labor department dak nilitum council authority pen dak ilitum functioning donangji pusi nilitum matapon la pendet ilitum along labor minister along kedam dia phanpura EM in charge manang te Karbi Anglong autonomous council along labor in charge EM donangji la pendet dak director donangji deputy director dang donangji additional deputy director atum donai la pente labor superintendent da donai la pente dak speculator la pente proper functioning of the labor department labor welfare anchot ke nilitum chok chelang lasi nilitum ke pachok limji pelutang te dak labor department nangko Pini Karbi Prime Tama Birta Bangila Pansi Kangton Eklo Dome Thakme Kurwang 2